Too much GH and emission for the other four when you go to a sabre moshe na munya bana na ama owisu amaji edwebi mana se nchemu aba ewo ensem bi a eye na wachi mu a ye de beso mo chi na tese de eba be sumu na ebisofo mu be kai a ye de betu munim se abayo bi a ne de ade carry na fo ana enka no ye adwuma ede ema foreign ministry wo oman Ghana mu atese kopie mu abochima US Illinois state mu atese even state kro mu na wote ninnua kuma andi afotimi atwetekan awono ekunye ya ninnua efa efie adoyo ehu chinyedi eba wo mo entem na ensem ne ba ye hu se expression no de ya odi nko a na de se amanfo express even down at our comment section to say dodo na eba abotom se asemo de mu oya na ye dodo mu a ye mu hwehwemu akohu busua kora Karen afoyi eni ninnua bema andi afono wo mo efri mu na bisafo according to hwehwemu no the metoda ene say wo mo 2 out of 4 children wo mo awofo wo mo enwala enan na wo mo mienu asesi ade wo mo aka edwa mu atese ba kwato na nanu won sie do na ba ko sesi ade according to Cook County eno no Evanston no wo mo extra wo mo ye no hwehye say bill of about $300,000 in Dano so na biemu nso no o ma the passport e dey free this man wetimi serve from up to 25 years to a life imprisonment if you who know say you're guilty for second degree murder na enhwehwemu no kire say if you mu free mu fi kese pa Ghana ho ana ebetimi aka say aka ewo ensem yi enwo esan say papa kra ne mba ene Karen afo Eli and Afoyi Brigadier General Joseph Afo wono commanding officer general commanding officer Wada Central Command so wono hwe techiman ene important wo military officials wo hwe wo mo esom na enu na se no no nso no wonsem abagote ekira wo mo se na anu ada ye ko abato eso techiman to say tutu ekọ so wo civilian ni civilian na bi mu ekire wo mo enko wo mu techima abato ye kan a soldier fokopie mu wo mu tutu no ye kira wono any commanding officer na to say woda military for a wo kopie mu ewo ho eso enso a edira so mo be kan ya ye kaka efri mu no eto na nan won sie do no nkofo bi sori ye tietua efa ni wo no so wo mo to mo asese kwaye fa so akaka efre na nkwanti na atese wo mo oye kire na oye kire no emwo no yes ma police for mo ko ho se enkomo hwe na komu ye emra ho na komu ye no asa police for no ma ho de entimi anso ano entiana to ma military for so be pie mu ewo mu ebie at military for no according to hwemu yi Brigadier General Afoya mema ne mrantie a wono no ye commanding officer da ma no elogopie mu wa abusha from meka no so wonsem ba abonte e kira ye hu videos and pictures of military officers a womo ekotu gauge ne de keka hu na no na say free June 28 2021 assembly esi no committee amampeni ete ye wo frɛ ye say Brigadier General yi won fa nchiremu emra de fa accusations ahodo amanfo de aba etia military no won fa nchiremu emra no so betena se chiremu de si ye de nam so military for kopie mu any accusations say won no mutututuo ema amanfo eto no no ewo enfero na no ne je say ehwehwemu kakra fa Brigadier General Afoyi emu abeto da wono ana sa breme ne wo ekase ne baba yiwa any Karen Afo anano Easter da kwesia da ye ka Yesu wusori etumi no nua bema andi Afo twene so sekan ya wode awo no basabasa eku no atese ne ehonsem eda on no na ya rewosem kesa mafo ka se ebi mu sie se sa nimkan ya wodi ye ema boni bi etu ebi mu nsante ehu ni se sa bre na innocent civilians na wo eka enti sa de no na tese ho aketua papa no so anam so ama ne ba baiwa we free mu atese wo no ankasa ni nua ene nam nsa so e ba ne sa na wo mo kasa no utimu se ya odi no da so e wo mo ba ni nua mu na busuafo
won't me and for will be a rebel dear old dear Sabri, and then you saw I would be good for Alpha, a year in the city of Western Pay and said, "Why a military officer and will you be a or name the Juma, yes, that's why the Juma. Na say a bready money and smart, so one year Juma, I said, you may be down at Safata, say, 2 and 1. One as studio done so be 2 and 1 is with 2 and a mobile, the Jumabina, and quite yes, as I said, and go ya. And no enough and a substantive reasoner, a month for Begina so, a dear bunny for say a nunty and an bar, Abayua, a 31-year-old Karen afore, a few one, a yen or no casani near Puman Sano, and therefore, and the if you a month for every minister or no, and the head and that's one no and the reason for saya AC I would feel about him for be aware of yet me and can say Emily ACP fear dear any answer and a sign so away and cry and send a two be it me see obia see it me to obia every be moi won't mean chim the way airport man coban sab now so na say enya atuwo ewie let do na wo mo edina sa asam so ayesa hwemu dia beto dwom papa yi so bo say wono na mo ntu bi otu ebre bi etwemu e na de oye na bi aba ne fie de mo nsusu na mo sonson ho esan se arawudie yi eye kese endunuanu mienu na sa bre papa yi ne sumu gudie mu a wo su mo esan se ne ba ko de wono wonya ne ba bi ko do to su mienu no so de na tete wa be de ne fa wo de e de free ni nsem ene sa de no so de entimi enye easy e ma awofo bia esa enti wono kakra na manfo ehu na wo hwe isa so we sene enim ne fitete no ededa mansan kom obia be hu ne de na wo hu wo dia no de a wo de se obi de no de ne shunko obi de ne de ne hu ana so obi de ne de ese fata se wo ka ho asem na de be so na wo so be da ho no obi gina nchen ka wasem na wo hu dira na wo tia na bo say yes ya de sensa me so konti yenhwe ne be wasem ka ba ni nuamu na nche se ye hwehwe mu kakra ye wo chie ene de be so mo se abayo Karen afo a wo free mu no wono ene eba wo ye papa ni din ede Brigadier General Joseph Afo eba kan adete ni ni otosu ninu eye Andy Afo Asabre wono so ya che no e wo Evanston police for adete ya prepare no cry for court proceedings a enche wo kwakopie mu e wa bedefie na anase tendibia on the 2nd May na yetimi edina sem adete police for tra or face either a life sentence and say up to 25 years imprisonment. When they a prayer it is said your bomb pay a movie say pray a brave bumbay and the monty busha form yan can say back out pay bumunia stressing the may show money ewo ya odia ekoso ewo makomiti busha form na update aba efa abaywa wo ye ewo American men who at say ne won se metodwa and the semede abesumo wo mo adwentwe bia omo da nefa for your comment section wo nefa so ne na bi nso no share video we on all the social media platforms meeting edna na ama owisua makram Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say about equipment, apapa, a church for a quadruple ewadisium, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and the marketing there, and then a location you know at the coffee park junction. Fanamba ne gwasio na wankasa frɛ na obi anada wa na me mo bi nkasa me frama wankasa frɛ abati